There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the hero jubilee. And out of Zion's field, salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the hero jubilee. And out of Zion's field, salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Stand my
Tutulai mai whabolbole. Hallelujah. 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 Watala baile langi lo mamalu. Fa'alia, fa'iloi le vani manimo ngalue ngao ao. Mātou whaapitai lo mātou tamale nei tai a fo. Mātou whaapitai more nei taimi. O le abanoa. Ia mātou mai o whai o mātou tiute. O lo mātou mai a vātule vi inga ia te oelo mātou tamai. Te tau maona mea. O na vi ia oelo mātou ali. Te mātou tali tonu ola e iai. Ile mea nei. Mātou walaula o nganga pa ia. Te whaatasi mai mātou le amatanga o le nei tapua inga. Se i whaauina. Se upu mai na fionga lo tātou alii. Whamalosi. Tai ai le tātou tāpua inga le nei tai au. Te mō mai le salamo se lausu marfitu. Ma le salamo se lausu fu malvalu. O mai nei salamo e. It's to encourage us. Whamalosi. Au tātou bibi ilo tātou li. The 117, just shortest chapter of the Bible, 2 verses. Whai mai ia vivi atu, ile atua no uma. Vi atu ia Iova o tau onu e se umalava. Whane ne e atu ia. Whane ne e atu ia te ia o tau tangata umalava. A wāua tele lava lona alofa mai a te i tātou. O le wha maori fo i o Iova. E wha vavau lava lea. Yo tovi atu ya yo. Praise the Lord, all you Gentiles. Allow him, all you people, for his merciful kindness is great toward us. And the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. It's Psalm 118. 28 and 29. You are my God, and I will praise you. You are my God, I will exalt you. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. O e lava lo tua, o te vivi atu ia te oe. O e lava lo tua, o te whaane nei a te oe. Vivi atu ia, o tau ia Iova, o wae lelei o ia, a wae whaavavau lava, lona suafa.
These two psalms I choose because there's something in there. 170 is talking about us, Gentiles. Tangato no ese. And the 180, he talk about Israel. O le whiau mai ia salamo e lua. All of us, each of every one of us, young and old, if you believe and know your God, you gotta worship Him. You gotta praise Him. O le wala au lea o le tātua inga nei tai au. If you believe that God was with you throughout the week, throughout everything you have done so far, the call is for all of us to worship Him, to praise Him. That's why we created, to come into His presence. It's only in Him we have life forever. Tātou vi'i matapua I lo tātou li. Hallelujah. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every prayer, all that I am, ever see
Hallelujah, Father. Early in the morning, Lord, we stand in awe of you. shall rise to thee. We surrender to you, Lord. Because you are holy. You are holy, Lord. Merciful and mighty, Lord Almighty. God in three persons, blessed Trinity. Hallelujah. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Aptailo mātou tama. You are holy. You are holy, O Lord. Mātou vi'ia ma whamanuina o ene nei tai aulo mātou tama. Mātou whanena lo suafa. Mātou whamanuina. O mātou loto yo mātou atu e tau tau lo nei malo mātou o fia lo mātou tama. O elo mātou atu alofa. O elo mātou tama sirisili a i mātou. E mātou te o atu pēa e tau tau lo nei malo mātou o fia. Whawhitai o mātou loto na sātu atu o mātou tangata i o loma. O le nei o mātou te o mai te wā. O le vi inga ma le whane tanga i a te oe le nei tai au ta wā. O mātou loto. O mātou tangata tai to tasi. O mātou te o atulo no whali. We can come to your throne and worship you, Lord. Tātou bibi. Wa tātou pepesepea lo tātou ali. Let's worship you, Lord. We praise you. We honor you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus Yes, O Lord. over The name of our every name. heart and every mind. Hallelujah. 'Cause I know there is peace within your presence. Thank you, Father. I speak Jesus. Hallelujah. The name of our I name. just want to speak the name of Jesus. We call your name in this morning. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. Thank you, Lord. I speak Jesus. Thank you, Lord. Your name is power. Your name is healing. Hallelujah. Your name is Oh, Lord. life. Your name we worship this morning. Break every stronghold. Shine through the shadows. Thank you, Lord. Light fire. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold.
Hallelujah. speak the holy name. Oh, you're holy, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. It's your name why we come this morning. It's your name is to be honored. It's your name is to be praised. I've told you mātou atua. O mātou vivi I pēr I a te oe. O mātou mana tua melelei uma e te whaia I a mātou te mā. Mātou te wala au, o mātou tau tau. Elelei pēr oe. E mātongo fia oe lo mātou te mā. E pa ia oe lo mātou ali. E mamana mea uma e te whaia lo mātou ali. E aona mātou le nofo nofo. Ai a mātou atu pēr mātou tau tau mea uma. We adore you, O Lord. We acknowledge your goodness. We talk about your faithfulness. And we know your righteousness you have given us. Papitai lo mātou te wā. E nauna wai lo alofai ai mātou. Ia mātou loto e naunau mātou te whia. Papitai a mātou whālo aloi a te oe mana ana me uma. O a oe te wana e whetalai. E te iai ai mātou I me uma. Lau te wā. Mātou te whaapitaia me oe. Hello, tamai, ua whawheta, ua silino, alo whamai, ua whawheta.
Mavia peolo suafa lo matoli. Fa manuina lo suafa manu malo mato wala ule le tai au tama. Fa fita jele tama. O lo le malo mato ngofe. O lo mamana. O lo mamalu lo matoli. E tu mau pea ia te oe lo matoli. Mātou baba ia te oe malo matongo fie. Mātou tautau ia te oe o no lo lelei. O lo whamaoni mātou te whamoe pe ia i lo mātoli. Mātou whawhitai tama. Mātou whamano. Ma whanene ina pe lo suafa. Mātou ia te oe lo mātoli. Whawhitai tama. Whawhitai lo mātou tama. You are holy, O Lord. God, you are holy. Whamanuina lo suave. Whamanuina lo suave. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are holy. Ia tu mawat pea o viinga lo mātuali. Tele manawa o viinga ia te oe. Ia tu mau i o mātou tangata le whatawa.
Tu vau i o mātou tangata le maua pēo le loto maua. Ai a whanene ina oe. I mea uma mātou te whaia. Vātur sauninga, le vi inga, e tapua inga lo a inga le nei tai au te mā. Vātulo no whaali I, lo vi inga, ia tū maupea, ia te oe o na mea umalama. O na Yesu le mātou li I malo mātou whaola. And everyone say, Amen, amen. Oh, thank you, Lord. Praise your name, Lord. Praise your name. Yeah, tātou walala mai lalo whafta. Tātou whaai, our offering. Whaisi te talo nā o tātou whaai. Ta mā mātou toi o maile nei taini. O lo mātou o langa tā puai e whaau au pēa I mea mātou te whaia. O mātou sauni au inale e fōa I alo a inga le nei tai au. Ta māo meia na e au maia na e whaatonu fō ia I mātou. Ia e mātou fōai. Ia mātou fōai o no lo mātou alolofa ia te oe malaunga luenga lo mātou tamā. Mātou walau te whapa ia le fōai alo ainga. O no Yesu. Amen, amen. Thank you, Jesus. Yeshua, oh, maua le wha mamoe, le ae sisi mea o tutoe, ai o te le tūlai atu matalai oe. Hawaii ina lo mai tangata, a mata mai density lo suafa, ai o te le noe se le tangi le no tōlai le ahanga. Te tūlai masawali, tau atu lo suafa, e no atu lo ainga, e matau tia lo mana, se ilo aia o, tuana o e le ala, Yesu e o le wha o le tanga. O te tūlai masawali, Lo suafa, no atu lo ainga, e matau tia lo mana, se ilo aia o, tuana o le ala, Yesu e o le wha o le tanga. Yesu e o le wha o le tanga. It's a question that the answer is no, there's nothing left. We're given the obligation with the gospel. Know it and proclaim it. Ia te lava ma le fifia tele fatalo fatuel tatu ainga le nei tai au. Fa ainga sa vea ma le fatua no fa inga to ina fa le tua te akono te mama tina. Lei sa no matango fie. You know, sometimes we don't know if I so love some me falling on my or five matu maanga masani ma falling I wa fa ma masani ai lo na taua e au lava ona five ma tu ma fa manatu ta o tele o nei ava noa
tātou te mafuta ai, ia pei ona iai tātou a onga sa le tāua o le nei mea o le mafuta, ia o se mata upu wao ngā tele, pero whai atu o le tātou anava tau lea o le nei tausanga o le mafuta. Mafutanga, fellowship. Just before we go, we need to come. Before we spread and scattered all over the place, we need to be collected. We need to assemble, come together. Ia, le nei la tai au, o se isi fo iawa noa pitusili ona maulunga, whai ia wala la fionga pa ia le nei tai au mo lo fina ngalo. I used to tell my own children, you know, in other things, if you want to be a representative, if you want to be an international or NRL or whatever kind of high standard level of player, you work for it. You work to get there. You work to earn your platform, your position. In God's church, you already have a platform. You already have a place to serve. There's no such thing as a Christian and have nothing to do in the church. You were given a gift and you ought to work that gift out for the glory of God. Elese me ka os Cristiano tafao, elese me ka os Cristiano eva, elese me ka os se Cristiano ele aisanga me faia. Au fa Cristiano ina oe wa fa me alofa ina oe e yai le anga va yai le taleni e le me alofa wa vatu ia te oe e te ngalu e hai. So if you are in a band, you're playing for your king. You're playing for your God. Don't give your second best. Give your best of the best. You may not be the best player or best singer in the world, but you got the privilege to play for your King. The King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth. You got the platform, you got the way, you got the opportunity to serve Him wholeheartedly, faithfully, knowing that you are doing something for Him. Le nei la tai au. Sua mele tuspa ia el tusia Ioane lo mta upu lima. One of my best books in the Bible. The Gospel according to John chapter 5. Not John Hall, not John Pale, John the Apostle. Ioane lo mta upu lima. Fia fai tauina mai le fai upu e valu se ia o ile se fulu ma le valu. O fionga pa ia ala tātou ali Ioane 5 valu sfuma valu o fetala yatu Yesu ia te ia ina tu ia ilunga ave ia lo moenga ma ia e savali ona malo lolo lea o le tangata wa ave lo na moenga ma o savali o le sa pati fo ile aso o le mea lea o fai mai ai utaia ile tangata na fa malo lo ina o le sa pati le nei e sa ona e ave ai lo moenga. O tali atu o ia ia te ilatou, o lena wha malolo mai a te au, o whetalai mai o ia te au, ave ia lo o moenga, ma ia e savali. O na whasili mai leo ilatou ia te ia, o aile tangata na whai atu ia te oe, ave ia lo o moenga, ma ia e savali. Ai lei loa e lena wha malolo ina po ai, a wa ua maliu ese le mu Yesu, a wa na iai le motu o tangata i le mea. Wa mawai a mea ua sila fia o ia Yesu i le manumalu. O na whetalai atu le o ia te ia whaauta. Wa e malo lo oe. Aua e te toi anga sala. Ne o atu ia te oe se le anga sili i le nā. Wa alu atu le tangata. Ma whailo atu i tangata i uteia. O Yesu na wha malo lo ia te ia. O le mea lea na whasawa ai uteia ia Yesu. Wa sa ili fo i whasioti ia te ia. A wā na ia whai nei mea ile sāpati. O na tali atu leo Yesu ia te ilato, o loo ngā lue lau ta mā, e o mai lava ile aso nei, o loo ngā lue fo ia. O le mea lea wā tili ai, o na sa ili o iuta ia whasioti a te ia, a wā ele ngata ina soli e ia le sāpati, a ua whetalai mai o ia, o le atua lona lava ta mā, ua ia whaatusa o ia
ma le atua. Whaamanuia tele le atua e tusa ma le whaitawina o ana awhionga pa ia Iova o au le atua o oe ou le awhionga, o oe ou le ekalesia, o oe ou le mana o le poto o ma le atamai umalava o le ngangana o upu matala. O wala a ia te oe se whapena o na e anga lelei mai, whaamana, whaapoto, whangangana mai, lou anga pa ia, i le mea whainga luenga i o a ao mana waina ua whionga, mātou talia i le loto e maua lalo, ma le poto e mamā, na ia i mātou le mana mai ia te oe, mātou te ola ina ai, e tusa o lo whasino mai, ia tele sovi inga, au ngalo mātou ola, ia te oe malo malo. O Yesu wa la aila mātou te talo, amene. Amen. Masani tātou le tusi sa o whaitawina. I'm not going to preach that sermon you already heard me preached about, on this passage. Nei tai au pe ona masani ai tātou le ka lena ale au Cristiano wa whaasolo ina la tātou Yesu i lona whaasātauruina. Masani ai tātou na whamana tuina lona maliu malonto e tu I lea tausanga, ma lea tausanga, ma lea tausanga. Ai, o ke lei loa pe iei se teimi e te nofo ai lalo ma ma whau pe ai se a o tutupu ai nei mea. Ai se a na maliu a Yesu, ai se a nga oke a Yesu, o ai na whasioti a Yesu, lea le mafuanga na lai o na maliu Yesu. Au sili atu nei, masalo tātou lava ua iei tātou tali ale tasi ale lua tolu pe wha pe lima pe ova foi, but I assume most of those answers will be correct according to the Bible and according to what you have learned so far. Au sili ngai, lea mea whawhenga whasio ke Yesu, lea mea ngau ke Yesu, mai oi, na o ti Yesu ono a tātou sana, na o ti Yesu ina whamangalo ina tātou, na o ti Yesu ina ia vea tātou ma whanau ale tuanga, o ki Yesu ina ia whape nao na tātou sauwhanga atu I le langi, na o ti Yesu a whamasui o I tātou, na o ti Yesu ina ia tau a mio tonu ina I tātou, na ia tongi yola I tātou, all those answers are correct. But I want you to answer that same question according to the passage that I just read. E tusai male mea na o whaitawina. E sa o mga kalipeitai, e tusai male tātou text po, e tusi sa whaitawina, o lo manino lele iai, le mafu anga na alai o na maliu Yesu. Ea, whai mai a, nga oki Yesu, na maliu Yesu, na whasioti Yesu, pe na fua le sa ua ino Yesu, o no le nei, o lea, ua solia Yesu sa paki. Solia Yesu sa pati, e leanga sa pati le ai. E se sa pati le ai. E leanga tu la fono, no way, e le fai me se le tua, e le sala mofo, e le kusanga mea umang fai, o le tu la fono e whavavau. O le whavavau nga ala inga sao Yesu, inga ia malia le tu la fono, fulfill the law. There was nothing that the law required that was left unfulfilled. Christ came, I did not come to abolish, but what, to cancel? No, I did not come to abolish the law, to destroy the law, but to fulfill the law. What does that mean? I came to obey the law in its full. There's nothing left for you to do. Why? Christ accomplished it for us. He did it for you, He did it for me. The truth that even ordinary Christians, so-called Christians, still struggle to understand. What? You have nothing left there. We are recipients of His salvation. We are recipients of His full-packed, one-fits-all salvation, accomplished of Christ of us, for us. Wafaya e Yesu me uma. O le kanga ile mafuanga according to John chapter 5 nga ala nga fasio ke Yesu o le solia Yesu sapa. And for your knowledge, Jesus was the giver of the law. He is the author of the law. And now He broke the law. O ia ka mai kako the law was wrongly applied, wrongly understood, wrongly practiced in this whole time. I say, leanga fo ye le solia le tualan tula fono. But from man's perspective, wakako fai ka fai mai, wa solia Yesu sa pat solinga ile va ai first ai. Solinga ile va ai tangata mapo tapu inga.
Soli ngā ilwa aia tangata e lei loa malama i le afionga pa ia a le atua. But the truth is, Jesus did not break the law. He fulfilled the law. E le solia e Yesu le tula fongo. O ia kauma ia. Ngā malama se say, it was wrongly understood. Ngā se le whaliliunga, se le malamalanga, se le whatinoina, ma le ustainga, o le tula fono a le tua, le whanau o le tua, asonge, o le skasi ngā mai, o malai a le lotu o lea, se le whawinga ina, se le whatstauina, o ngā se le malamalamaina, o le fionga pa ia a le tua. That's the only reason why we do differently from other so